Sellafield 2 will release the same amount of radioactivity into the environment as Chernobyl every 4.5 years. One of these radioactive substances, Krypton-85, will cause death and skin cancer. Nekdo me gleda, opazuje, moje misli prepričuje. Naj se obrnem. Stopalo moje na tvoje, pustim košček sebe tebi. Ti mi daš košček sebe meni. Moja dlan na tebi, toplina. Vse žari, pa ne odloči. Čeprav si tukaj sama sem. Ali so to zgolj sanje? Ali je tole gola resnica? V sanjah prihodnosti. Okoli mene je tema, ne vem, kje sem. Slišim korake, slišim premike, izdihe. Ne, sploh, kdo lovi. Ali jaz sem lovec, ki nad plenom leži. Sram jo je temna, je moja želja, je temna. Ali, le igrivost moja.
narobe, evam, narobe, razmišljam, narobe, pišem, narobe, sestavljam, da, svoj solo, narobe, držim, svoje telo, pod kontrolo. 7, 8, narobe, držim, svoje telo, pod kontrolo, bitje srca ali bitje ure. Ne najdem več rim, ne najdem več čustev, da zlijam jih zdaj na papir. Mene je zaneslo malo bolj drugačna pot. Narobe! Narobe razmišljam, narobe pišem, narobe sestavljam ta svoj solo, narobe držim svoj spregledano telo pod kontrolo. Štirikrat res smo delali tole, videli smo še gledalce, ki umestimo v desne vlace. It's in the air for you and me. It's got the words mine, but I'm curious. Chain reaction and mutation. Automated calculation. Nekaj ti moram povedati, ne bi videl, spregledana telesa, polna zaupanja. Aha, utripalo, moke, srčne mišice.
in tukaj si ti. Stojiš z odsotnim pogledom nasproti. Odkud izvira silina? Morda zanjo je kriva tvoja globina, katero padeš kot kamen, ki pada z mostu in se izgublja v drvečem, valovitem toku. Ponudi ti pomoč, da splavaš na površje, a to je očitno zate grše, saj ne ponudiš roke nazaj. S tem odkloniš vstopnico, tako imenovan raj. Ampak, kaj je za raj? Si sploh želiš tja? Ali raje padaš kot barna misnota, na katerega bi raje videl, da je stopila, kot pa oblazila in ga sebi ljubo shranila? Bolera melankolije. Ampak